Pola stoljeća njegovao je meštar Ćiro Burtina u svojemu škveru našu ploveću baštinu. Gradio nove drvene ljepotice, obnavljao stare, već otpisane, a onda je u veljači njegova životna makina stala, no ne i škver. Iako nije doživio proslavu 50 godina rada, Ćirov duh osjetio se na svakome metru počasne regate, u svakoj minuti fešte u škveru. Ploveća baština pod latinskim jedrima, posebna regata, velikom meštru u čast. Samo dijelić je ovo nepregledne tradicijske flote koja je prošla kroz škver Ćire Burtine i njegove ruke. Poput Cicibele, betinske gajete izvorne linije, sagrađene 1931. U Betinu je dotegljena poluraspadnuta, izvučena s morskoga dna. Neki 7 godina smo proveli radeći na njome, spašavajući je, i to je isključivo uskrisila njegova ljubav i njegova želja da to spasi. Na regati za dušu i tilo, na latinskom idru, rijetko je Ćiro propuštao biti za kormilom Cicibele, gajete njegovih predaka, kako je tepao. Njegov duh živi u ovom brodu. Ja uvijek rečem kad prođemo blizu Murterske gradine da Cicibela potira malo jače vitar gurne, nekako se malo nasmije, malo zaškripu konopi, malo se protrese. A Ćiro spava iza onog zida. Tako je živio uz more i more ga i sada miluje ga čovjek pogleda. Brodove je počeo graditi i liječiti prije 60 godina. Desetljeće poslije, mladi meštar Ćiro otvara vlastiti škver. Ovako na jesen, 64. godine, bio ja mislim konac 10. ili 11. početak 11. mjeseca ovdje smo napravili gdje je ova baraka, ovaj skladište, magazin, to te smo napravili drvenu baraku od drva i to te prvi brod radija. Možete se sjetiti koji je to brod bio? To je bio brod Odisej za Vrgadina jednoga iz Vrgade. On je bio akademski kipar Velibor Mačukatin. Sagradio ih je Ćiro u svojemu škveru na stotine, od Batane do Kočarice i replike srednjovjekovnog broda Kondura Croatica. Pola stoljeća gotovo bez dana odmora. Ja se sjećam nekih sjajnih vremena kad je nekoliko novogradnje bilo na navozu, a istovremeno i 7-8 na popravku u remontu. Posljednje desetljeće života posvetio je obnovi starih tradicijskih brodica. Neki od njih postaće ploveći eksponati budućega muzeja betinske drvene brodogradnje. I njegov rad, ja mislim da će ostaviti dubok trag u betinskoj brodogradnji, a i u ovoj našoj kulturnoj baštini u cijele Hrvatske. U kulturološkom smislu on znači jedan kontinuitet onoga što je nastalo od Filipijevog škvera, prvoga iz konca 18. stoljeća, pa sve do danas, što traje i što se zove, što se znade zapravo pod pojmom betinska brodogradnja. Iako meštar Ćiro više nije među nama, njegov škver i dalje radi. Ljubav prema plovećoj baštini i radnu filozofiju prenio je na zeta. Možda je on prema meni bio malo blaži, kad prima zetu. Ali inače, kod njega nije bilo ni ne mogu, ni neću, ni ajme. On je rekao neću te riječi čuti. To je bila njegova, mora se raditi i to je njegov moto bija, životni. Pola stoljeća liječio je ovdje drvene ploveće duše, ali i ljudske. On je bio ne samo vrstan kalafat. On je bio drag čovjek. Njemu ste rado dolazili i onda kad niste imali posla, kad vam brod nije bio na škveru. Ovo je bilo mjesto, kažem, ne samo izgradnje brodova, nego izgradnje ljudi. Tu su ljudi dolazili, tu su se družili, tu su uvijek se nešto spremalo za pojesti. I taj se dio tradicije i dalje brižno njeguje. Želio je veliku feštu za 50 godina rada svojega škvera. Nije ju doživio, no dobri duh Betine bdio je nad okupljenima, ne samo s video platna. Prodivanili smo, zajedno blagovali, zapivali, brodovi i ljudi, baš kako je volio meštar Ćiro.